report yang jodoh sontek itu rin lo so mau. Masain report pek ma in zanina kan kholian mis rodi hun lutok sengin meron terpuetin unau nunen tin kan advisor te le tuna hian kan house ben arke remoi tukrun te tilai munaron pan me kania Subaka, hey, member tilai mun ron kal thei zong te, masain nilveng kal chan drama club in lai lam pom farzan kan mana hian chibai kan buk masa cheuni tin hey report pe khi ka thiam lo khup maya ka ron ti borbang view mai theya in mi sia thiam na ka pe ngai lo wa in mi sia thiam na kan ron nge masa nita se chuan tuna introduction khana introna amaro chu alodin chhawdan hi han soima sata ila ni som pasari thasom sang kha ko som ko papua pathian ni chun khan war chun thang ina lilveng chunga drama lama mitui tak kal khom te chuan lilveng drama club tin pola lodina heta pol lodin tu te hi mi soman ni buljan na lama hi chuan malak na lian tham vak nei ani lova kum sang ni avana pa hola art and culture department in drama competition abot seya chuwa veni in chuta an drama chan chu tlei tlingi le ngama ti ania consolation prize don veni punte local zela lam lama tuimi te an lo ombok zel nen ni som pasari khathum sang ni pani executive committee meeting chuan rem chang jok na wangin lilveng culture and drama club tin pol ming chu lo thak ta ni tin pol kal phung ti dang lam set in kum sang ni som pakhat khan board of executive committee nei ania hei club in rel bol na zong ayan call chhota zel ani henga te hian recognition affiliation registration le empanelment nei ania chung te chu pakhatna recognition kumsang ni panga khana in culture department noya recognition ti ani panina affiliation kumsang ni pariat khan mizo culture organization mco general headquarter noya affiliation ti ni pathumna registration kumsang ni pariat khan song and drama division ministry of information and broadcasting Government of India noya registration dinia hemi nu hian kumni dana te ti tharle thina nia achang chon grade a ate po kanom thina ni tuna hian LCDC le IMC mingin registration di ani palina empanelment kumsang ni pagwakan Indian Council of Cultural Relations Ministry of External Affairs and External Affairs empanel artists ni dilna thon thak ani ya kumsang ni som khan Mizoram club te zinga ama saberle alo omsun niturin heni na hi miron pe ani pangana registration kumsang ni som Porukan Farm and Society sa registration ne ani tin adoble chuan club malap na langsar sualte club Rising Day apakhat na ama sabera chun Rising Day hi kan darang potanga Rising Day October ni som pasari hi chisang sangin lom thinadia alang sar zual te chu free clinic free city bus service camping center Chanpui home Chanpui na pek ahun laya kansum soma pakhata mi har sa te na pek vanasi mission Chanpui na tile dam lo Chanpui ti ania tin dot le hian training chuak LCDC hian National School of Drama noya mi som panga le art and culture noya namla mi som ten training an zo to ani an ron chuak to ani tin dot le zinna anti apo hian program ti topila kan siat thiam theinan Mizoram po na voi zadon kan zin to India rampo na voi ni
le Mizoram chung hun sang voice ai tam program nei ani to ani ti tlema han soi zau deu kan duwa hei china kan ngai thatoa empanelment kan ni empanelment kan ni nuwa voi ni kan sin to atin India Ram State hi Eleven Culture and Drama Club hian kan lo phong chuak ve der to ni ti ka kan soi kan tar lang tel du ni ti chuan na dot le kal leila general body meeting le kumpuan hon kumsang ni pasari ve la tang to khan kumtin hian general body meeting le kumpuan hei chi sang sang ani to ni IO paza nam lam war hun von dik ti te kumpuan kan lo nei to hei tu chuma po mizo jong chiar le dik zia le chiar dik ti kan han nei le ania ka deng khan chi sang sang kan lo nei to kon nan nei deu zia thin ani member ten kan hlut thei le ti kha kan ti bung deu hluta amaro chu hei hi member te tan kan general body meeting le kumpon hon hi kanin ti hlim na le ke mani member kanin ko khom na puiber te pho kan ti thei ome tin na dot le so Christmas kusam ni som pakhat vel atang khan kumtinin Christmas walk vet so Christmas kan mangzia thina member te in ti hlim na kum puiber pakhat ani tin na dot le kal leila Zaipol ania Zaipol hi regular taka din na nilaw na chungin Zaipol ang hian voi tam tak fe chua to ania avigin van na si mission in khom puya phei chon voi nga vel zai to ani ba ka program poimo kan sai fo ani tin sarkar program poimo voi li vel zai ani to bo tin hei ba ka hian kum sam ni pasari khan chap chap pu zoram mi puite na hu ngai lo voi khat ta andar buzai pol entir ani chuan dot le kal leila lamzir hi chinin a soi theya pakhata chuan puitling lam zir hi ani deu hei chu arem chan ang piang in zir thin ani abigin club member ni lo tan po zirna hun te po kontrin ani apani na chun no pang le thero sikul chol le remsa lam zir thin ania kan veng su nga hian no pang zathum chuang set kan lo zir tir suak ve do ani tin thil dang an tia hei thil sang malak na kan lo nei to chung chu hei concert buat sei ti te manlai mizo thon thuin soi siap buat sei ti te film siam te dance video siam te po an lo ti to thin ani chuan adop lea tun tin bun pakhat na BCM Board of Executive Committee hian member somni pakhat an meka chung te chu BCM Pathum PECM kan ti hi permanent executive committee member ania mi Pathum anoma ECM mai ti hi elected executive committee member mi som pani ania AECM kan ti hi appointed executive committee member ania Pathum kan nei lea tin chungba ka chun advisor Pathum kan nei bokani tin pani na kumina hian heng committee peng te hi kan nei ania apakhat na chuan IMC kan ti Institute of Mizo Culture ti ania panina teenage wing kumsom pariat ring chi alo te kumsom panile kumsom pariat in car ami ho dan kan siam boka tina Pathumna number editorial board kan ti number editorial board thi kan ngai lu thina khatin voi khat suak tur ani tin Pathumna member din mun kiki sam tun voin ni thenga record ania mipa somthum pakhat meichia somthum pali atotal kan vain somruk panga kan ni ani chu tin palina office kumsam ni som atang khan office nei kan ve tan to tuna kan lualai hi kumsam ni som pre chunga tan khatin cheng sang khat zathum lo mana choi turin agreement kan siam ani tin thakata dan
cheng sa kha sa sari loin office and call to hi kan lo nei to thina tuna kan nei me khi pizo kai lian ni ani tichuan in mail free tirna lamba kal daila permanent executive committee member te ania masabera hian recover thagi ani kan pi ber ani ulal hun ruata chuan hei wage dan masuana elected executive committee member te ani le tangwala nun moya tangwal ang final nun puya tunay maron ding me tangwal pisil mo puya mula pisilala lom sangi ani hi min om bausan ri ani nula ma som thuang in hamte nula angelina alfa komi nula la romboli Pusi lang lehima tangwal lang ruat pela nula lang biak ni nula kesilia lang sami nula bangun moy sayo din kan appointed executive committee member te tangwal lang pinglua tangwal lang pinglua tangwal lang sam dia na isong kan advisor te kalau mai do na dom kan advisor te pulal sui luang pulal sa dia na sai lo puai sele bela kalau me kati song